بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يا أكرم المسؤول emme lobeti akhunna ukhtun islami irweti salamun tiya emme be fulunna salam gowalan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hayat polo makka ge mushrikunna nabiyya sallallahu alaihi wasallam islami dawwatu devvamun gendevi ade allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvamun diyai أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تيبا منهم هي قراني هي تيبا منهم وفدوي كوليورا مجلا سكراتك كما تيبا منهم هي قراني هي أدي تيبا منهم هي قراني هي تيبا منهم إمبري الله حضرة رجوع عنوان كما ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಗಬೂಲು ಕುರಮುಂದಿಯೈ ಅಲುಂ ಎಂಬುರಿ ಅನ್ನ ದುನಿಯೆ ನೋನಾನೆ ಕಮ ಮೀ ಇಸ್ತಕುಂ ಅಲುಂ ನುತಿರುವಾನೆ ಕಮ ಮೀ ಇಸ್ತಕುನ್ನ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲುಮೆ ನುವಾನೆ ಕಮ ಮಿಗೊತುಗೆ ಮತಿಂ ಗುಣವೇ ಗೊತುಗೆ ಅಲ್ ಆಸ್ ಮುನಿ ವಾಯಿಲ್ ಅಲ್ ಆಸ್ ಮುನಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬರುಗದ ಮುಶ್ರಿಕೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದಾವತ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಾವತ ಇನ್ಕಾರ್ ಕುರಮುಂದಿಯ ಮೀಹೆ ಅದಿ එහෙන් රිවායතක මොනවේ ගොතක උබයි මුනු ඛලෆ් එද්දුවහක මි දෙමින් කරමිහක ෆාරිග්ගවා ඉන්සානෙක්ගේ මේ කෂිගණේ නගාගෙන් ඇස් අතුම් ෆුඬාලුම ෆහුග බිස්සි විහාලි කොල්ලනි බිස්සි විහාලු කොල්ලම ෆහුග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දනවනි ඒ මුහම්මද් කලේගේ ෆාන තිබුණනි හෙජ්ජේ මි කෂිගණ මනිකා අලුන් දිරිගෙන් රුජුව වානේ හෙජ්ජේ කිහිනෙකුන් හෙජ්ජේ මි කෂිගණ අලුන් දෙන් රුජුව වානේ නිකම් බලාෂේ මිකණු කෂිකණු විසි විහාලුවේගේ මිදියේ එහෙනම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යාසීන් සූරතුගේ ෆහුගේ ආයත් තබාවාල බනි අවලම් යරල් ඉන්සානු අන්නා ඛලක්නාහු මින් නුත්ෆතින් ෆයිදා හුව ඛසීමුම් මුබීන් وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا إنسانك الله سبحانه وتعالى مثال الجسوني إنسان من مثال الجسوني إنك مثالك ألون نوية ديرواني كشيغان مهين في كشيغان نجا كوندي كلك هدال ما فوق أنا مبناني كهنكم هي دين ألون ديرواني إهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقا مثال جسب إنسانا إنا خلق كري غتام دو هندان نتيجة ونسي خلقا قال أدي إنسانا بني من يحيي العظام وهي رميم في وكني فوا كشتك ألون درواني كاكو هي إنسانا بني عند الله رد دبني قل كليج فانو بدالو واشي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كليج فانو بدالو واشي نتمك ترين كشكانو وجود كربي كشكانو وفد برسكلان كلدم من تبعهم بيه كما نتمك ترين كشكانو وفد فراي كما أنشأها مانك ألون وفدهم එම අලුන් කෂිකඩ උෆෙද්දේ ෆරාතා එම්මෙ ෆරතම උෆෙද්දේ ෆරාතා එකම කුලදාන වෙගෙන් වේ الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله سبحانه وتعالى هريها مخلوق كان خلق تكون كان مولدين وديكم با إله لبويت يخون مي مثالون انگيندني ألون ديرومي باكن ألين ديرومي نواكم بني ميهن الله سبحانه وتعالى mi gonjasawa vidalwani netumuge tereng insana ufedde farata ekamak kuladana begen beye muslimun makkaen emme furatama hijra korebi habashaya nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge izna fulaayko
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮದೀನಾಯಂ ಹಿಜ್ರ ಕೊರೆಬ್ಬುಮ ಫಹಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ದೌಲತೆ ಬಿನಾವೆಗೆನ್ ದಿವುಮುಂ ಹಬಶಾಗೆ ತಿಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ವಿಸ್ ಮದೀನಾಯಂ ಅವಮಂ ಎದುನು ಅದಿ ಮದೀನಾಯಂ ಹಬಶಾಗೆ ತಿಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಆ ಎ ಫಹಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕೆ ಏಕೆ ಖಬರ್ ತಂ ಇಸ್ಲಾಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಯಸವನಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನ ಹಬಶಾಯಂ ಫೆನುನು ಎಮ್ಮೆ ಅಜಾಬು ಕುರೆನವಿ ಕಮಕಿ ಕೊಬಹತೋಯೆ ಎಹಿಂದು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಜವಾಬುಗೆ ದೆನ್ನೋನು ಎ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಬೇಕಲುನ್ ದೆಕುನೀಮೆ ಎದ್ದುವಹಕು ಮುಸ್ಕುಳಿ ಅಂಹೆನಕು ಏನಗೆ ಕಂವಾರೆ ಎಯಿದೆನ್ ಮುಷಿಂ ಹದಾಫವಾ ಫೆಂಗಳಾಫವಾ ಕಂವಾರೆ ಬೊಲೆಲ್ಲಾಗೆನ್ ದನಿಕೊ ಕುಳಿವರು ಕುಳೆಂ ಉಳುನು ಜುವಾನುನ್ ತಕೆ ಮಿ ಜುವಾನುನ್ ತ ಅಯೇ ಎದ್ದುವಹಕು ಎಂಹೆ ಮೀಹಾಗೆ ಫಹತುಂ ಎಂಹೆ ಮೀಹಾಗೆ ಫಹತುಂ ಆಗುತಂ ಆಸ್ ಎಂಹೆ ಮೀಹಾ ಕೊಪ್ಪಾಲುಮ ಫಹುಗ ಎಕ್ಕಲ ಫೆಂಗಳಾಫವಾ ಕಂವಾರು ಫುನ್ಫುನು ಕೊಲ್ಲಿಯೇ ಅದಿ ಎಂಹೆ ಮೀಹಾ ವೆಟ್ಟಿಗೆಂದಿಯೇ ಎಹಿಂದು ಎಂಹೆ ಮೀಹಾ ತೆದುವೆ ಬುಣ್ಯೆ ಸತಅಲಮು ಯಾ ಗುದರ್ ತಿಬಾಯಂ ಅದಿ ಎಂಗಿಗೆಂದಾನೆ ಎ ಒಳುವಾಲ ಮಕರು ಹದಾ ಮೀಹಾಯೆ ನೂನ್ನಮ ಮೀಹಕ ಒಳುವಾಲಾಗೆನ್ ಕಂಕಂ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯೆ ತಿಬಾಯಂ ಅದಿ ಎಂಗಿಗೆಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಗೊಂಡಿಕೊಳು ಬಹಟ್ಟವಾ ವಗುತು ತಿಬಾಯಂ ಎಂಗಿಗೆಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರಿಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಫಹುಗೆ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ದೋಹ ತಿಬಾಯಂ ಎಂಗಿಗೆಂದಾನೆ ಅದಿ ಐತ್ತಕ ಫಾತ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ದುವಹುಂ ತಿಬಾಯಂ ಎಂಗಿಗೆಂದಾನೆ ತಿಮನ್ನೆಯ ತಿಬಾಯ ದೆಮೆದುಗೆ ಕಂಕಂ ಹಿಂಗಿಗೊಯ್ ಎಹಿಂದ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕರಮನಿ ಸದಕತ್ ಎಕಂಬುಲೆಗೆ ಎಹದಿ ತೆದೆ ಎಕಂಬುಲೆಗೆ ಎಹದಿ ತೆದೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಐರುವೆಸ್ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಕಬೂಲು ಕುರಮುಂಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಖಾಸ ಕೊತೆಗ ಹಬಶಾಗೆ ಉಳುನು ಮೀಹುಂ ಕಬೂಲು ಕುರಾ ಕಮಂ ಮಿವನಿ ಅಲುಂ ಎಹಿಂ ಹಯಾತೆ ವಾಕಂ ಅಲುನ್ ದಿರುವಾನಕಂ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲೆವೇನಕಂ ಅದೆ ಮೀದು ಅಲ್ಗನ್ಮೆಂಗೆ ಮೌದೂಕಿ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ಮೌದೂಗ ಅಲ್ಗನ್ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರು ಫುರತಮ ಹಿಂಗ ತಾಳ ಫಿಲಿ ಫುಮೆಲು ಬುಮಾಮೆದು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ಕೀತ ಪಹರ್ಕೋ ತಾಳ ಫಿಲಿ ಫುಮೆಲು ಬನಿ ಅದಿ ತಾಳ ಫಿಲಿ ಫುಮೆಲು ಬುಮಂ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಕಂಕಂ ಗೆಂದಾನಿ ಮಹ್ಶರ್ಗೆ ಮೈದಾನ್ ಎವಗುತುಗ ಒನ್ನಾನಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಹಿಸಾಬು ಬೆಲ್ಲೆವು ಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಫೆಶಿಗೆಂದಾನಿ ಕೊಂಗಕತೋ ಅದಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಮೀ ಮೌದೂಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಕ ಅಲ್ಗನ್ಮೆಂ ಅಲಿ ಅಲ್ವಾಲಾನಿ ಅದೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಯಾ ಪೊಳುಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಸುವಾಲು ದೆನ್ನವನು ಮಸ್ಸೂರ್ ಕೊಬಾ ಹೆಯ್ಯೆ ತಾಳ ಫಿಯ್ಯಕಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಸುವಾಲು ದೆನ್ನವನಿ ಎಹಿಂದು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಎಹಿ ಕಂಬಳಿಯಗ್ಗೆ ದಳು ಜನವಾರೆಗ್ಗೆ ದಳು ದಳೆ ಫದೇಚಕೆ ಎ ದಳು ಆಮುಗತೆಗ್ಗೆ ಎ ದಳು ನಗ್ಗುಮ ಫಹುಗ ಸಾಫ್ ಕುರುಮ ಫಹುಗ ಎಫರಾತುಗ ಅಂಗ ಜಸಮ ಫಹುಗ ಫುಮೆಲೀಮ ವರ ಬಾರು ಅಡಂಗಿ ವಿಗೆಂದಾನೆ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರಿಗ ರೋದ ವಿಲ್ಲುಮ ವೆ ಸಂಗು ಫುಮೆ ಕುಣೆನೋತ ಐ ಬಾರು ಬಡು ಅಡೆನ್ ನುಕುಮೆಗೆಂದಾನೆ ತಿ ಎಮ ಎಫದ ಎಚ್ಚಕೆ ತಾಳ ಫಿಯಕಿ ದಳು ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಗೊಬ್ಬ ಅಡುಫದ ಎಚ್ಚಕೆ ಆದೆ ತಾಳ ಫಿಲಿ ಫುಮೆಲಬ್ಬು ಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ರಾಫೀಲ್ಗೆ ಫಾನು ಅಬದುವೆ ಸುನ್ನವನಿ ತಯ್ಯಾರ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕರವನಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ತುಂಬುಗ ತಾಳ ಫಿಲಿ ಜಸ್ಸವಾಗೆನ್ ಇನ್ನವೆ ಅದಿ ಕನುಲ ಅಸ್ಸವಾಗೆನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಇಂತಿಜಾರು ಕುರವ್ವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಅಮ್ರು ಫ್ಲ ತಾಳ ಫಿಲಿ ಗೋವಾಲೆಬ್ಬು ಮಂ ಅಮ್ರು ಆದೇತೋ ಎಮ ಎ ಇಂತಿಜಾರು ಕುರವ್ವುಮಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಇನ್ನವನಿ ಏಕಿ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವಜೀಫಾ ತವನಿ ಏಕಿ ಗೊತ್ತ ಬಹಾಲೆ ಫ ಮಿಗತೊಂ ಮಲಕಲ್ ಮೌತ್ ಐ ಫುರಾನ ಹಿಪ್ಪವಾ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲುಂ ಅಹೆಂ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲುಂ ಏಕಿ ಕಂಕಮ ಖಾಸ ಕೊ ಫವೆ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂಗೆ ದೆಫರಾತುಗ de malaika bekalon raqib atid algon men kura kankan liwa malaika bekalon migatun ekiyeki wazifa di fawahiru israfil gefanu ge khas wazifa eki taala filifu melubun ade taala filifu melubun ge kurin taala filifu ratama taala filifu melubairu kihinetto kantattawani ilmu erim vidalwa gotun qiyamatu ge bodeti alama etafeni e alama etakaffahu ದಜ್ಜಾಲು ಎ ಅಲಾಮತ್ತು ತೆರೆಂ ಅಲಾಮತೆ ದಜ್ಜಾಲು ಫಾಳುವು ದಜ್ಜಾಲು ಎರುಮ ಫೌಗ ದಜ್ಜಾಲು ಬಲಿಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಫುನುವನಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಅಸ್ ದಜ್ಜಾಲುಗೆ ಅನಿಯಾಯಿಂ ಮೀಹುಂ ಮಿಂಜು ಕುರುಮ ಫೌಗ ದಜ್ಜಾಲು ನತ್ತಾಲು ಮ ಫೌಗ ದಿಮ್ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ದೆಕೇನೆ ತನವಸ್ತಿಯಾಗಿ ದುವಸ್ವರೆ ಮೇವಾ ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೇವಾಯಕುಂ ಎತೆ ಬಯಕ ಎಯಿನ್ ಮೀ
hinhama je libigende adi ein e mihunge banu furana muttiwegenda fada tanumus tiyagi duwasare mihun deke mondane e fahuga Isa alayhi salam avharwe wada gannawani e fahuga Allah subhanahu wa taala uturu faratum funuwane baye Isa alayhi salam fahuga muslimun ne gane kankan anekka kuram fatafane Allah shirk kuram fatafane eki kankan kuramungas mihun islam dina duruwe gendane e hisabun Allah subhanahu wa taala uturu faratum wayfunuwane e ba jehe komme muslima kuniyawe gendane farubadaga holaga terega wa muslima kunamoes e baage saubun niyawe gendane e fahuga duniye gaden tibeni kombayetto muslimun nennu tibene Allahuge ismu fuludanna bayekos den duniyege e bagutakunu tibene e hindu Allah subhanahu wa taala amru kurabane israfiluge fana furatama taala filifumelvuma ehin e bagutu taala filifumelvgendane taala filifumeluma eko duniyege muli kainatuge wa huriha icche fanawe halakwe netidane furatama taala filige ada iwene kama adu iwene kama buneveni bakari huyi happa nunnama jannawaru gengule mihe ena e janwaru taka fendiru mattaka fenganen hendumu masekke kuramundani misale ka algon men mi modu kariya gosa kudiverin kuleiru fengala wakin farik gutar rana mennu to fengano hifehettu mattaka ehmima jamal taka fendiru mattaka we samko e jamal huyi happa mihun mi kæring wacha gataken aturuma fahuga fentan alane e fenganu dienu dinu mattaka den e fenganu e janwaru ta fembu mattaka migutan hedumugu masekke kuramunda mi hekete furatama taala filige adu yugendane e fahu ena heneti maruwe gendane ade mi wahaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam taala filige eki wahaka ta bayan kurabumun ashabu bekalun dennevi den timam men bekalun kihinetto e kantak qur'ani kochito e kiyani taala filiki wahaka dekunu hinduga hindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani tiebe kalun kiwashe hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna ala Allah Allah almen wakil kurame migota Allah ki algon menna fudigen wa ilahe migota tiebe kalun kiwashe ade ehenkamun taala filige adu ebagutu ibigendani duniyege ebagutu diritibi takicca maruwe fawata keccakan aden niwene maruwe fawa makhluqun insanun nakabes furatama taala filige aden niwene ei emihun mani maruwe niyawigen gossa ehen kamun taala filiga adu furatama taala filiga adu iwigen dani duniyege diri tibita kecce e fahuga Allah subhanahu wa taala wahi kurabane kama wani anal malik timan Allahi huriha kame milkuwe wadigemwa parate raswanta raskalange timan Allahui koba heyye miedu bimmatiga jabbar kon ulunu mihun koba heyye miedu bimmatiga bodawe kibruwe ulunu mihun miedu koba heyye mieduge raskam mani ka kan heyye mieduge raskam mani ka kan heyye algon men suratul fatiha gum keni maliki yaumiddin qiyamet duhuge veri raskalange ki Allah subhanahu wa taala siratuge veri raskalange ki Allah subhanahu wa taala mizanuge veri raskalange ki Allah subhanahu wa taala ei qiyamet duhuge veri raskalange ki Allah subhanahu wa taala henkam kalange wahi kurawane limanil mulk lillahil wahidil qahhar ekko wanta baru eri wanta farai Allah subhanahu wa ta'ala yang edwahuge milku libodege mani logo eti akhon e fahuga algon menna kirit qur'anuge ayat takum balali menge devana taala fiye ge adu ivigen dane kama ehmbima devana taala fiye ge wahake hinga jahilama kirit qur'anuge zumar suratuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fawani wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard taala filige ada eku uda bimugawa huriha echen neti fana vedane he neti marwegen dane Allahu irada kurabbi farate menuiye illa man sha Allah iyafahuga thumma iyafahuga nufikha fihi ukhra anekka taala fili fumelebene fa idahum qiyamun yanzurun ehindu mistakun kabbalon nukumegen
annane adi emihun ayru intizar qur'ane hisabu bellewma misaba diumuge kurin hinga balalama detala fili fumelebumuge demeduga kiha bagute beto kiha zamane begen deto nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadithun algon menne enge gatuga ekale faan hadith karaba hani 40 saalihe ei saalis duwas kame saalis aharu kame saalis massaru kame enge kanne ekale faanu bayan ko shennu debba ehen kamun enge gendani mi kuru muddate saalihe mi demeduga wani saalihe mi demeduga saalis suma pahuga den taala filipu melebani ehem wima yasin suratu ke fansas ebna ayatu ke wanufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun dewana taala fiya ekko mihun kabbalun teduwegen nukumegen annane tartibun safsafan annakota mihun teduwegen annane ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith karabahu ani ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب دتالا في مي فمل بما دمدوغا هوريها إنسان مرو ديوما فهوغا إنسانو ге ಹಟಿಗಣತಂ ಹುನ್ನಾನಿ ಮತಿಗತಾ ಎ ಹಟಿಗಣತ ಬಿಂ ಎತೆರೆ ಲವ್ವಾನೆ ಕಮ ಬನಿ ಎತೆರೆ ಲವ್ವಾ ಫ ಹಟಿಗಣತ ಹಲಾಕುವೆ ನೆತಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಹಮ ಏಕನಿ ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಮರುವೆದೆ ದುನುಮುಳಿ ಕಾಯಿನಾತುಗ ಉಳುನು ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಹಟಿತಂ ಹಲಾಕುವೆ ದಾಯಿರು ಮಾ ಕಶೀಗ ಮಿ bada inna iruga emme fahatan innane kuda baye iyem kiyeni arai bahuga us ehmi ma mabadaga koluga inna kashikole mi kashikolu fana ben nudane nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith enge gatuga mabadaga algon menge hashiganu tartib kuroi fawa gotun emme fahatan inna etikolaki ei fana ben nudane etikolake et kashikolu wane farbadege dashko vies ehentanege dashko vies waluterege vies komme e hashikolu onnane e hashikolu nun ehen huriha itte bin kalane bin halakollane e fahuga allah subhanahu wa taala wari bisman kama bani devana taala filigi kurim wari biswane wari biswima kihinetwani fayambutuna kama yambutul bakl oshun gasfalagen dahen insanange hashiganu wes alum fura furihama wegen dane ehem mi huriha insanun marwe niyauma faga allah subhanahu wa taala mi bare besomun hashiganu alum huri gota tarkib kurevigen dane ware faga e fahuge devana taala fili mi fumelabani e hisabun kabbalun insanun nukumegen annaniye ade emme furatama kabbalun nukunnani kombe kalakuto devana taala fiya ekko emme furatama kabbalun nukumegen annani mi ummatuge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu hadith karabani emme furatama kabbalun nukunnani timan kalege faane man nabiyya sallallahu alaihi wasallam haya kuda hadisan hingadi edduhaku muslimaku midani yahudinge bazaraka vyafariya kurumattaka mi vyafari kurumattaka diumun yahudinge tereng mihku mi budani man allah subhanahu wa taala huriha nabi bekalunge macca ikhtiyaru kurebi musa alayhi salam ekalege faanaki emme mai be fly ehin muslimunge tereng etahuri muslim yahun mai nabiyya sallallahu alayhi wasallam ki emme fahuga nabiyya adi emme mai rasul bekalak emme khilafan fadijta anekka meena kore khilafuge sawbun muslim miha eena gaage jahaf ebbes kahale iche musa alayhi salama vidale nuwe ei huriha rasul bekalun nabbe salgon menje he imamang e bekalunge darje gadar kuran dem mishakwa husheli nabiyya sallallahu alayhi wasallam hushelu nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith karamani rasul bekalak anir rasul bekalaka ala nu kiyashe timan kalege faana kiye kabbalun emme furatama nukunnane farataki timan kalege faana ki emme furatama kabbalun nukunnane farate ekamaku timan kalege faanu kabbalun nukunna iruga timan kalege faana feniwadaga nave timan kalege faana nukutuma pahuga arshige dashuga musa alayhi salam hunnawani ko timan kalege faanu deki wadagan fime timan kalege faana kan nengiye buna deka kurin kalege faanu kabbalun nukume wadagan nabi kamai nunama allah subhanahu wa taala khassa istisna'in ekalege faana debbi kama
ei ekale faan Allah ge zaat fulo dekman edi wada gatumun turu sainaga wahaka algon menne engena Allah subhanahu wa ta'ala tajalli odigem wahaka ema efada istisna edemuni kamenne enge ade ehen kamu me hadis kan algon menne engendani emme furatama kabbalun nukume wada gannawane farataki Allah ge nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kan den eduhu kabbalun mihun nukume gen annairu kihinetto tibeni nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis කරවනි එදුවහු මීහුන් තිබානි එමීහු හෙද්දවි ගොතෂේ මානේ කී ගෑග එබ්බස් පේරාමෙන් හුන්නානේ ඛිතාන කොෆවා මස්කොළු වෙස මීහක බානි අලුන් රුජුව කරවිගෙන ඉන්සානුන් දුනිය ගුලේරු අයි ingili fa burikollen jehe hale bisade e burikollen jehum fahuga den enaga nuhunnane faye namawes eduwa mi hum kabbalun nukmegen annairu enage gellipawa enage uniwe fawa maskande banama e maskandu wes ene devi furihama korevigene ene eduwa hu teduwegen annani teduma ko ena allah ge hadrata she dani ene fennani arshi ge veri ilahe ade eduwa bimmati onnane kihinetto hama migotatto nuunnama mahshar kurevene bimaki ko beto nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mahshar kurevene bimaki shamuge bime miedu suriya hangurama hingamun edaniyenno to shamuge bime falastin himene sarahaddaki mahshar kurevene bin ei mahshar ge bime etane nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishara kurawani bima kabbegennaani mahshar kurevene tana kabbegennaani ehen qima emmem bes etana jamaa kurevigennaani etana mihum furatama kabbalun nukume leve iru nukumegen annairu mihum ajabu egendaane farbadataken nuhunnaane ebbes kahala gaskaha gesse fenna kan nuhunnaane fingande nuhunnaane uden nuhunnaane fennaka udu eiruwani halaku kurefa kanutabwani andagen gossa gastaken nuhunnaane nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani eduwahu ge sifa kodebam eduwahu ei qiyamat ge madan mahshar ge madan onnani hudu rotte fadanne algon men roshi fiha roshi tabe lima bay farega onnane kuda kuda eti kolo jahafa ei misaleka hunu wegen gossa andayagen da iruga hurenu to rakkula eti kolo take ekamako egutan ebbes eti kolo nei rottege gotko wejiya onnani wara saaf kotennu unta hudukon ebbarege hunugo fihela fiya ehenkam efada gotaka she onnani ema mihal algon men nga balama cd algon men nege nu to cd en innani hudukon ebbaraka ega nuhunnane detto mihen ararum huntake ema eduwaha ko farbadata ken nuhunnane eduwaha ko nuhunnane binganuwani ebbar wegenne ehem bimen to al qariya hittaka birwerkan geneste qiyamet duwas mal qariya edwa hakiko batoy wama adraka mal qariya kalege fana ek hittaka birwerkan geneste qiyamet duwas angadani kochetoy yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus edwa hum istakumani qalebe kokata kefada baykashe wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush ekala huitake fadam farbadatan ukalebe vissi bihalwe genda kotusheedo kantatta begendani qiyamet duwas kirit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sifakafani ade algon men tangola kurkom gendani e fahuga qiyamatuge madan fennani egotuge e fahuga mihun eduwahu intizaru kuramundani hisabu bellebene bagutakashe hisabu bellebene bagutaka eduwahu intizaru kuramu mihun dane eduwahu mihum bunane konngirakunto hisabu bellebeni konngirakunto ehma eduwahu ge digumin ibnu abbas vidalo fani ibnu abbas ge riwayaten anni nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farapulun fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana eduwahu ge membaraki 50 ahar mi duniya matige 50 ahar wai qiyamet eduwahu ge duwahaki 50 ahar algon memikia mige ilmuri midalwani mi kafarun nashe mi 50 ahruha digumin ihsas wegendani e digumin e mi hun nashe 50 ahruha duas digu wegendani e duwahuga qiyamet duwahuga ade den kanta wegenda gotaki ko bato mi istakun jamaa'um afahuga adam alayhi salam arihaddani mi istakun ge hittagan arane timam menna hisabu bellevi abahan narake baddale ben namen unto kibegento eduhu
irwani war kari kurevigen kiha kariyetto nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hayab mi hadis pulun algun men enge gotugo mailin ha kari kurevigen de em melu em 1.5 kilometer waru kari kurevigen dane ravi vidaluwani mi mailaki kobakame timan kaleke fanaka engi wada nugannawe ekala bumaga kulejessumattaka mi hunnane mail kiya kudu icche kudu mi etkole ekame nuunnama alugon me mi minkura iru minkura mail kame nama is minkura alugon men em mele bunifiya 1.5 kilometer ki kiha karito eha kariyan iru asunnane ebbe udu falfalangos ude pennakachen nuhunnane e iruga kandir nuhunnane miedu iruge hunun algon men rakkatir kodde fen ganu ganen nuhunnane kurtaken etakum fetna kan nuhunnane ehidu kiha hune wane to e hunuge sawbum mistakunge gan danukumege nane da ohurigen nane bayem mihunge daatan hunnane enage kudahula hamaga anebba mihunge daatan hunnane enage kakula hamaga anebba mihunge daatan hunnane enage megana hamaga anebba mihunge daatan enage bola hame kusanimiken nane adi bingandu daatabbone haddiha mushuge adiya mane ki bimuge adiga haddiha mushahamen e daata fiturigen nane adiyaddane hindu mistakundani adam alayhi salam ariha kostannawani kalege fanuti emme furatama ufedde farate insinge sahibae kalege fanuti sayyidul anbiyae nabi be kalunge emme furatama sayyide kalege fanuti nikan allah ge hadratuga dannawa ballawashe hisabu bellawun abasko shafaat teriuma ehindu e kalege fanu vidaluwane timan kalege fana bani allah ge amru fulaka urdife timan kalege fanu wani nahi kurewunu gahakum fariqulefe nafsi nafsi timan kalege fanu ge nafse timan kalege fanu ge nafse timan kalege fanu ekamamedu hisab belwa faneti medu kam bodu e wada gannawe ehem be fulegari hadash ehindu mi istakundane nuh alayhi salam ariha diumun mihun kihineto wahaka dakkane nuh alayhi salam arihu diumun nuh alayhi salam was adam alayhi salam vidalu fadam vidalu ani allah subhanahu wa taala miyadu bure kofawe wodige ehen duhen nade adi fahunnu wes annane timan kalege fana bani dannamannu jehe kamakan allah ge hadratuga denne wife ei ekalege faanuge darifulaki ekalege faanuge ahulunge tere mihekkamuga tufan aduwa ekalege faanuge darifulu garakugen diumun eswalu timan kalege faana danne fewani nafsi nafsi timan kalege faanuge nafse timan kalege faanuge nafse tie bamihun ehem mihegge ariha ehem be kalege ariha wada ganna washe ehindu ebe kalun dane ibrahim alayhi salam ariha ibrahim alayhi salam dannawane timan kalege fan bani tedunum bastake bunefe timan kalege fanuge hayatuga e bastaka hedi timan kalege fana ka kewada gannawane daka timan kalege fanuge nafse timan kalege fanuge nafse ehembe kalege gari hadden dani dem bada ganwani musa alayhi salam gariha musa alayhi salam denno mun hama kurin denne fadan denwi mi adabre allah subhanahu wa taala kofa iskuraba fawadu henwe timan kalege fana bani mi haku katul kurayfe ekama hedi timan kalege fana ai demi hegge demeduga masala jehuno iruga musa alayhi salam durkurumu masakke kuri ehenkamun ekaku koppale wonu gadiga faqada alayhi fawakaza musa alayhi salam mi koppalum ena niyabe gendiye ehen kamun egena gatuluwi e kamuge sawbon timan kalege fanaka keri wade nu gannawane nafsi nafsi timan kalege fanuge nafse timan kalege fanu nafse demmi istakundani isa alayhi salam ariha bada gennumun isa alayhi salam dannawani timan kalege fana bureti kamar rangaluwani mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehidu mi istakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihat dani gosmi wahaka dennumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam allahumma daha sanaga basta riti bahum muqatab kuffa dannawani dennumu allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbanite e kalege fane is ufla labashe
adi ekalege fahanu dannawane ummati ummati timan kalege fahanuge ummatuge mi hunne timan kalege fahanuge ummatuge mi hunne ehindu Allah subhanahu wa taala ekalege fahanuge ummatuge mi hunne shafaa'at teriyuma wada gannawane lobuete akhun iya fawga hisabu bellumuge masakke feshgen dani algon menge wagutu tankale kodata momon dewmaay ko hisabu bellumuge kankan hingani kinekkan iradu kraviyati befulunna baddal ehem faharakun kiyala denam kon irakunto kihinetto hisabu bellewani mizan kuremumuga tafat taken hureto furatama hisabu belleweni kihinetto adi hisabu bellumuga jadalu kurum kuriya daneto Allah subhanahu wa taala hisabu bellumuga emme furatama wahaka dakkani hashiganuge kongunawaneto kihinetto mikankam vegendani iradu kurabiya ehendu hokon algon men kiyala denan tiemme be fulonna bes Allah subhanahu wa taala barakalla ba algon menge mi majli hoge emme be fulonge kufa patafus sawade bash algon men ke qiyam do Allah subhanahu wa taala ga hadratuga بس كهلا حساب بلو منتي سور جبرنا بايكم غلباشي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.